Pemirsa Polda Bali ngelaksanayang apel gelar pasukan operasi Lilin Agung warsa kali tali selikur ring lapangan puputan Margarana Renon dan Pasar Timur. Apel punika tujuan antuk nureksain pidabda Polda Bali. Kasarengin bagasane mepaiketan sejeroning nerep tiang pikeling nataru tur meparengin tes antigen ajak. Kapolda Bali Putu Jayan Mausang anut ring puarah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Nataru Mangdane memargi trepti turmaning antar utamanya sajeroning nambakin panglala COVID-19 varian Omikron. Presiden taler ngelingang sayan waspada ngelaksana yang Nataru. Punika mawinan pemerintah ngelintangin Inmendagri nomor 66 tahun 2021 miwah SE Gubernur Bali nomor 20 tahun 2021 sampun mungguh uger-uger indik pemargi Nataru. Ngenenin libur Nataru, Polda nyiagayang kalih dase pos pengamanan, 15 pos pelayanan saheula 5 pos ring genah ngeranjing Bali, inggian ring pelabuhan terminal miwah bandara. Kaulengang pisan antuk ngicen ayahan majang krama, nureksen krama saning ranjing medal Bali, nyaga ketreptian ring genah pangubaktian sahasamian pabuat krama side ke ayahin becik. Kasiagayang siu sama sia dase pitu personil saking anggota Polri, TNI saha stakeholder lianan luire, pecalang dishub Satpol PP talor tenaga kesehatan. Sejeroning nambakin panglala COVID-19 samian pos pacang kemargiang tes antigen antuk random utawi acak. Pawigunan aplikasi Peduli Lindungi patut kejangkepin oleh pengelola genah wisata miwah ring tengahing kahanan pupulan krama. Panreptian ring gereja Kasiagayang ngawit tanggal 24 Desember warsa kali tali selikur. Nampenin pengrauh sasi sabeh, pai ketandane sampun memperkanti sarang BPBD miwah Basarnas, Santukan Bali dengan ngarepin tanah embit miwah taru runtuh. Saking Polda Bali miwah TNI taler pacang nedunang piranti sanika buatang. Kertanegara Bali Pos Kuningan.